uyu munsi rero izina ryacu ry'umunsi ni Esther, ni Esther. Kundi kuntu bajya barivuga se ndumva arangwa ni Esther, niba Esther ngayo niyo nzi. Ubwo rero ba Esther uyu munsi nibo turi buganireho by'umwihariko. Esther, nizere ko ukomeje kugubwa neza aho uherereye hose. Muradusabye izina rya Esther, nizere ko uyu munsi nawe ugiye kumva ubusobanuro bw'iri zina. Rero nta gutinda ubundi iri zina Esther cyangwa se Esther ni izina rikomoka mu giperesi. Iri ngiri rikaba risobanura inyenyeri, mu cyongereza ni star. Ni izina rero rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba ryiganje mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ndetse n'igifaransa. Isezerano rya kera rero muri Bibiliya abajya basoma neza bakurikirana inyandiko za Bibiliya bivuga ko umwamikazi Esther azwi kubera inkuru zo gukiza abayuda afatanyije na Moridekayi. Ngo bivuga ko yari umugore w'umwami Ahasuwerusi. Esther rero ngo ni umukobwa ukunda guhabwa impano, akunda kuvuga. Ba Esther bafite impano yo kuvuga, ibingibi bakunda kwita like talkative. N'abantu bakunda kuvuga mu buzima bwabo usanzwe. Ahora abona ibintu biza kandi bikazaba byiza. Abona ibintu biza ndetse akanizera ko ibintu bigomba kuba byiza. Ahora ashaka udushya mu buzima bwe. Ni umuntu ushimishwa no guhabwa impano. Mu yandi magambo rero ba Esther kumugenera impano biramushimisha cyane ku rwego rwo hejuru. Aha rero abangaba ba Esther aho ngo buriya ngo batuye aba ari abantu bazwiho cyane kubera ko ari abantu bahindura baba ari abantu bazwi cyane kubera ko nta bantu ngo bahindura abantu vuba. Esther ahindura abantu vuba rero ibimugira umuntu uzwi cyane. Buri umuntu waguhinduye akakwereka inzira runaka uba ukwiye kugana, akakwereka inzira runaka uba ukwiye gufata, uyu muntu ntabwo ushobora kumwibagirwa. Usanga mu buryo rero Esther akoramo ibintu bye byose ngo buriya akenshi aba yita ku mishinga minini kurenza utungutu dutoya dusanzwe. Ba Esther n'abantu bagira projet ndende kandi ngari kandi bakagira n'inyota yo kuzikurikirana. Ubw'amahirwe ni n'abantu bakunda guhirwa no kugera ku ntego zabo aba bantu baba biyemeje. Esther rero azi guhanga ndetse agahimba udushya, nimba ariko navuga azi kuvugira mu ruhame, akunda ibijyanye n'ubugeni, akishimira ubuzima bwiwe. Aba ba Esther uzasanga ari abantu bakunda kujya mu bintu bitandukanye, amagabo bikaba byanamutwara umwanya. Uretse umwanya gusa ubwo Esther ikintu yakunze, ikintu yishimiye ahubwo n'amafaranga arayatanga kugira ngo iki kintu abe yakijyamo. Ngo bari ariko ngo ba Esther aho bigoranira kumenya ibyiyumviro bye, kuko rero ngo niba abantu bashobora kuba barakara kandi bakanaseka mu gihe kimwe, bashobora kumenya ibyiyumviro byabo. Ntabwo akunda kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi, ngibyo abigendera kure Esther. Ba Esther muziranye bameze bate muri quartier aho ngaho iwanyu, mu baturanyi aho ngaho ku ishuri? Ese ba Esther mwiganye, abo mukorana aho ngaho mu kazi kanyu ka buri munsi? Ese ni mushiki wawe, ni mukuru wawe, se ni umukunzi wawe, you know? Rero Esther wowe umuzi gute? Ubutumwa natangiye kubwakira kuri Facebook ni Radio Sarusi Rwanda. Ubutumwa bwanyu nagiye mbwakira rero ndaje nabwo tugenda tubunyuzamo amaso, katunze twumve turimbo tungahe dukeya turuhukamo. Ndagaruka dukomeza n'ikiganiro Nap Time. Mwibutsa ko mukiri kumwe nanjye Jehova ni ikora kwishaka n'abanyuze mu gikari namwe ubutumwa bwanyu nagiye mbwakira.